ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. وجوڑ مکنے تو تی سوگنداں یکدگرے ریپینے کے سبب پدا لگوشند پاد رند چا مہر بیگا و شما چشت بدیں سزا پا ہمیشیہ کہ شما دیر داشتگت مردم چا اللہ راہا و شما واسطہ مزن عذاب ہست. مسلمانانی پدا عہد شکنی و قول و قرارانی پروشگا منہ بیگائیں کہ چو مبت شما وتی عہداں پروشے و چشم ہمیں کارا کافر چا دین اسلاما بدل و بدگمان ببا و ہمیں کار آنی اسلام آرگے دیما ایک بندی بی و ہمیں پیما شما کافرانی اسلام آرگے میانا بند بیگے مجرم بے و اللہ عذابانی حقدار بے و لہتیا چا ایمانا مراد بیعت زرتگ بزن چو مبی کہ شما گو واجہا صلی اللہ علیہ وسلم کتگی بیعتا کہ شما اسلام آرگے واحدہ کتگم بپروشے و مرتد بے پرچک چشم مرتد بیگا ایدگے کافر ہم چا اسلام آرگا دیر با و ہمیں پیما شما عذاب حقدار بے. امام ابن جریر طبریہ دومی قول کے چین کتک کے چا ایمان بیعت مرادیں. جامع البیان للامام ابن جریر الطبری واللہ اعلم.